Tala falavo tala fo mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei tae ao, aso iwo a perila lua afe lua lima. Ua whaia se whaasala launga whaalawa I te le lunga upenga ta whailangi a lea onga maua lunga St. Patrick's I Wellington e whaailoa I mātua ma whanawa onga o le a matai le kuata fau o na leto e whaatangaina wainu sua malie malolosi po o energy drinks o na watu matamaiti I a onga o le a whaasaya wainu o na o le whaatuputupula ia o le a whainga o tamaiti e o atu I le poto mai a le a onga o na o le mamai I wainu o le tele o ia wainu sua malie e tele le suka ma le caffeine mai lele lei mo lo la tau soifua maloloina I lunga o tustusinga na whailo manino a ele a onga e tāua le malamalama o tupulanga talavou ia afianga o ngaonga e o iai pe atau mawhaina ia wainu. Whaalia se tasi o whaia onga e tele na awhi tamaitia onga I le tamaifale o loa e lata I le a onga ma whaatau energy drinks I le tae ao aile I amatalia le a onga. O iai fo inisi e o atu le sick bay ona o le tope o le tata o le fatu whaapele to a tele e le mawhaiona momo I le pō ona e inu fo I energy drinks I le pō o loo whaatauina I le fale o loa le a onga le vai o le juice mai si tu ai ngā susu ese ona flavors. Eui e mawai le suka ai le whaatusalia ai le maua lunga o le suka ma le caffeine lea e maua I totonu o energy drinks. Ua whaailoa mai le whaipule o le Labour David Parker lea fo isa avea ma minista mua o le aia whaamawai mai I ona tofinga uma I totonu o le palemene na ulua I whiriwhilia paka I le palemene e avea ma whaipule mo o tako I le luafe ma le lua. Sanga lue mua o se loia sili ma sa avea ma minista o whaatawa inga, tupe maua, atina enga o le tamau a inga, sa avea fo I ma minista langolango tupe, suinga o le tau, si o manga, whela ua inga ma whaamatalanga I whanua, ma le tele o matanga luenga le malo sanga lue ai. O le amatanga o me ua fuafua e whai aila na saunoanga whaamawai, bei ona lipotia le One News, na tā ua e paka, o le a whaamawai ma lona naunau tai mo le o New Zealand, whaapea le whaauau o lana langolango, mo lana vaenga whaupu whaia le Labour, na ia whaafetai ana wo I le palemene, ma whaamanu I atu I ai mo la tonga luenga whita mo le lumanai, o le ato e fo I paka I ngā luenga tūma oti, ma whaauau o na ngā lue, ma tapua ia whaivona mālo, ua whaamaunia le staff, o le ato e fo I maiva Nushi Walters, le asa avea ma whaipule le Labour mai le lua whelua se fulu, I le lua whelua tolu e suitu langa ia paka. O loo mawhauwhau le sa avea mataitai o le Labour Andrew Little e tau vā mo le tofi pule nu o Wellingtone. O Little o loo avea nei mawhauwhau tua mo se ofisa loia I Wellingtone. Ma ua whaamaunia mai le Radio New Zealand o loo ia mawhauwhau e whaia se whaai unga pe ta mo e le whainga pā lota ia o ke topa ma o le a maua mai nisi whaamatalanga I le lumanai. Na ia tu ua le palemene ina ua whaia ina le Labour I le pā lota I le lua whelua tolu. Mana whaatu auru whale upu whai o mālo I le lua fe se fulutasi. I le taimi o lito I le palemene e se fululua matawhai o I wha minista na ia umia ina. E sile ona whainga talo na tula I mai o le minista o le soifua malolo ina I le taimi o le tali atu I le COVID se fuluiva. E to ono sui tau vā e au fia I matori whanau ua mai ona whaailoa mai e fuafua e tau vā mo le tofi pule nuu I le whainga pālota ia o ke topa. O le isi to alima e au fia I le whaipule o lo iai nei a Ray Chang o le sa avea mo ma whaipule o Rob Golden, Calvin Hasty, le alifai pisinisi ia Carl, Stephen Pesha, ma Graham Bloxham o le Wellington Live. I se manatu whaali o whanau, e uina te whaalo alongia Little, o no le taimi sa iai le palemene peitai, e na te talitonu, o ia lava le tangata sao mo le ngaluenga. Whaali el sui palemia wa wasa mana ia Winston Peters, e ailo na talitonunga, a whai e whaamaonia e tamo e Little I le pālota, e uina manu malo I a Tory whanau, e sili atu lona le lei, ma e sili atu fo ilona iloa I le poto maasani, whaapea le tele o mata upu whaatemo kalasi. Ua suia mato e whetuutu na I fuafuanga le taitai o le tuanga I Chris Hipkins. Ai whaawa noa le aso lea whaitau ina I le whaitaunga lona lua o le pili tau whaaofi o le Treaty Principles. Ina ia whaamauti noa lona awai ai. Ma ua ia wala au fo I le palemia Christopher Luxon e tāua fo I lona awai. O le aso tai ao le a whaatala noa ina I le tula fono tau whaaofi. Ma ua ia le fuafuanga le batia le National ma le New Zealand First. E la tau te e naina lea pili. O le
le palemia Christopher Luxon ma le taitai o le tuangai Chris Hipkins e te leina le iai le palemene ia sotofi ona e asiasi i pito nuu ese i tutono New Zealand peitai ua whaailoa Hipkins ua toisuia na fuafuanga mo le asoa tae ao ona e fia auai i le whaafinaunga ma le palo taina o le pili o le Treaty Principles. Na ta uai Luxon i le whiloa inga matusi tala i le asonga fua e whaapea e le ta ualo na auai i le whaitaunga o le pili e ta ua le alu e whaatau nuu polo kalame whaapea fuafuanga ua umao na whaata atitia. Na saunoa Hipkins o Luxon e ngalue e pala ai. Mai na te tua ia i lona sola ese e le fia whaasanga i launga ma whaafinaunga o le awhi laflafo ai ai manatu i le palemene i le asoa tae ao. Sa ia saini mo le whaafinaunga mo le pili le palemene mo le taimi mua ai lea o le ale awa iai e loa ai e le o se taitai le lei pei o na saunoa Hipkins. O lo masalo miele o whaingaluenga le New Zealand o se mea sai tutonu o se ato ave ilunga se tasi o le pasese le vaalele na mafuai o na whaamalosi o na tuva ai New Plymouth le whainga malanga sa whaamoemoe mo au kilani mai i Blenheim i le afiafia na nafi. Na liliu le vaalele New Plymouth ina ualongoina se tasi o le pasese le au whaingaluenga ua latou whaalongoina le manongi sua au o lo o sau i le vaenga sawa i le ea malulu o lo o whaiasu esuenga i le amata upu ma sa whaamauti noa i le au whaingaluenga i a taunu usaunga le muta ngata o le pasese i o latou ainga. Tala mai le Pasifika, na whaalawi loa le soifua malolo i na fiti le asoana nafi, le maliwa i o se tamaititia o ngā mai le whaamai o le dengue fever, o lo whaawau so esu enga na matanga luenga o le soifua malolo ina, i le kolisio Xavier College, le asaa o ngā i le ua maliu, whaapea le whaamauti noa o mamafa nua, ma le fale o le ua maliu mai le namu. Inisio li poti mai a Januari anga i mai le aso luas fulu tolo mati, ua o atu i le 5 afese lau luas fulu valu tangata ua whaamaonia i le dengue fever, i totono fiti, na whaalawi loa le malo fiti, le whaatuputupula ia o lea fuainu mera i le taimi nei, e ai le isi tamaititi mai le kolisi lavo Xavier ua maliu peitai, e le o le dengue fever le mafuanga, malo o whaia i ai su enga. I taalonga, ua mai au na whaia le sei mo pulu a wale ta amilo sanga taito a fitu a li ima tamaitai i le vai i Los Angeles mo le masina fou. Mo le au taito a fitu a li i le pulupi ua iai fiti le anasia mupini i le vai Singapore, whaatasi atu ai ma New Zealand au se Talia ma se Pania, o le pulu a ua iai Argentina, Afrika i Saute, Farani ma Britania. Mo le au taito a fitu a tamaitai i le pulu a ua iai New Zealand, Kanata, Japani ma Britania, o au se Talia, Farani ma Amerika e le pulupi. Tala fōia mai le siufofongo le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.